Trener Partizana Željko Obradović jučer je podneo neopozivu ostavku, međutim prema najnovijim informacijama Ostoja Mihajlović na današnjem sastanku planira da ga ubedi da ostane na klupi crno-belih. Vest da Željko Obradović više nije trener Partizana odjeknula je širom Europe, ali čini se da rukovodstvo crno-belih ne odustaje od svog trofejnog trenera. Danas u 14 časova košarkaški klub Partizan održava hitnu sednicu zbog aktualne situacije i ostavke trenera Željka Obradovića. A kako navodi Instagram stranica PG News, predsjednik kluba Ostoja Mihajlović ima na umu da predloži odbijanje njegove ostavke. Prema informacijama kojima raspolažemo, predsjednik kluba Ostoja Mihajlović planira da iznese predlog da se ostavka Željka Obradovića odbije iako je neopoziva i stav trenera je prilično jasan, te da klub pokuša na sve moguće načine da promijeni Željkovu odluku i nagovori ga da ostane na klupi. Očekuje se da članovi dva predmetna tela tu odluku jednoglasno podrže, stoji u Instagram objavi.